Dragana, braćo i sestre u Hristu, ja sam radostan i zahvalan Gospodu što sam posle mesec dana ponovo sa vama. Želim da vam prenesem srdečne pozdrave braća i sestara iz Engleske, tamo sam bio posjeti našoj crkvi. Oni vas svi srdačno pozdravljaju. Ovde sam među mlađima, a tamo sam najstariji član crkve. To su uglavnom mladi ljudi koji su došli da žive tamo, da zarade. Uglavnom su to Rumuni, ima Brazilaca i Dominikanske republike, ima jedna sestra iz Kine, ima ljudi sa raznih strana sveta, ali eto, divno je što ljude koji su tako različiti po kulturi, po vaspitanju, povezuje evanđelje. I to je velika stvar da možemo da budemo kod Hristovih nogu, gde god da smo. Gospodu pripada slava i hvala za ovu priliku da možemo proučavati njegovu svetu reč. Amin. Kad negde putujete, ljudi vas pitaju utiscima, kako vam se tamo dopalo, šta ste videli. Sećam se kada sam bio prvi put u Americi. Znate, naši ljudi odavde s ovih prostora imaju dosta predrasuda o Americi, Amerikancima. Amerikance zamišljaju kao jedne nadobudne, grube ljude koji dele pravdu po svojim merilima u ovom svetu. Amerikanci su svetski policajci, tako otprilike mi doživljavamo Amerikanci. I moram vam priznati da sam i ja tako imao predrasudu o njima. I kad sam došao iz Amerike, pitali su me isto tako ljudi kakvi su ti utisci. I sećam se mog jednog utiska koji je bio pomalo neobičajen. Bila je subota, imali smo bogosluženje u tom sedištu naše generalne konferencije u Rovnoku. Bane je bio tamo, sećaš se Bane i Svetlana. I bio je mali sastanak, oni su zakupili zapravo veću crkvu da bi se svi okupili i moj najbolji utisak je bio jedna mala devojčica, crnkinja, bila je tako kao srna i bila je pauza između subotne škole i službe i ona je htjela da pije vodu, bila je žedna, a oni imaju neke česme, kako da vam kažem, kao što imamo mi u gradu, one fontane. Stisneš dugme, nagneš se i piješ vodu. Ona je bila mala, ne može da se popne gore kada je njoj to iznad glave. Ja sam i prišao i podigao sam je i ona je pila vodu i tako ona otišla, trčala dalje da se igra. I nakon nekoliko minuta dolazi i donosi mi jedan mali cvetić. Eto, to je bio moj najbolji utisak iz Amerike. Znači, svuda ima dobrih ljudi, nažalost u manjini, ali eto, Bog nam je još uvijek milosti, hvala mu. Tako isto i u Engleskoj, šta da vam kažem, ono što me recimo, kako da kažem, iz čega sam izvukao pouku, Englezi su veliki tradicionalisti, oni jako drže do svoje tradicije. I možda će biti prilike kasnije da vam pokažem nekoliko fotografija koje sam tamo snimio. Bio sam u kući jednih ljudi koji su Brazilci. Oni su nas ugostili, spremili su ručak onako po našem sistemu, dali su sve od sebe. Žive u jednoj kući neobičnoj, puna nekakvih antikviteta, starih stvari. I pitao sam ih koliko je stara ta kuća. Ni manje ni više 600 godina. I ja sam bio prosto iznenađen da oni toliko dugo i tako imaju veliku pažnju prema tradiciji, na svojim korenima. I to me, tako da kažem, nagnalo da razmišljam o toj potrebi da se vratimo našim korenima, odnosno ovoj veri, ako se sećate, pročitao sam stih iz Judine poslanice, vera koja je jedanput data svetima. Kako razumete ovaj pojam? Vera koja je jedanput data svetima. Mi znamo da je vera ili istina koju ispovedamo živa i da se ona razvija. Kao što čovečanstvo prolazi kroz razne epohe i etape, tako je Božjem narodu kroz vreme pokazivana sve nova i nova svetlost. Međutim, ovde apostol Juda kaže imajte veru ili molite se za veru koja je jednom data svetima. Ja želim da se pozabavimo tom verom. Da li je imamo, da li je cenimo i koliko je negujemo, kako je proučavamo. Sljedeći stih koji bih želeo da pročitam zajedno s vama, da podelim, je 5. knjiga Mojsijeva, 19. glava, 14. stih. Kaže Bog preko Mojsija svom narodu: ne pomiči međe bližnjega svojega, koju postave stari u nasledstvu tvom, koje dobiješ u zemlji koju ti Gospod Bog tvoj daje da je naslediš.
ne pomiči međe. Šta su te međe u duhovnom smislu? Upravo učenje zajednice. To je verovanje ili ta vera koja je jedanput data svetima. Pa onda Solomon kaže, ista misao, ne pomiči stare međe koji su postavili oci tvoji. I ne pomiči stare međe i ne stupaj na njivu siročadi. Ovih dana sam čitao jednu knjigu, poznatu, verovatno ste imali prilike da se sretnete sa tim. U Hristovo vreme živao jedan Jevrejin koji je bio obrazovan, bio rimski građanin, zvao se Flavije Josif. Josif Flavije. On je napisao dosta knjiga, bio istoričar i tako. Dve njegove najpoznatije knjige su Judejski rat i Judejske starine. I čitao sam jedan odlomak. Zapravo ta knjiga je prepričavanje Starog Zaveta. Znači čovek je prepričao ono što je normalno iz Tore mogao da pročita i što je od svojih starih otaca, znači čuo o veri svojih predaka, o Božoj volji i on je pisao tu knjigu. Ja bih želeo s vama da podelim nekoliko zanimljivih misli iz te knjige. Jedno posebno poglavlje u toj knjizi je posvećeno civilnim zakonima. Vi znate da su Jevreji imali dekalog, ili 10 Božjih zapovesti, imali su obredne zakone, šta su još imali? Civilne zakone. Ja ću s vama zajedno da podelim nekoliko interesantnih. Čitao sam to i mogu vam reći da sam na moment se uplašio i pomislio da zaista mi grešimo ponekad kao Ahan, kao što smo proučavali jutros u lekcijama. Evo nekoliko interesantnih misli iz te knjige. Kaže ovako Josif Flavije. Prvosveštenik treba da javno čita zakone pred cijelim narodom svake 7. godine o prazniku pomirenja. Ovom čitanju moraju prisustvovati i žene i deca. Da li mi to radimo? Nije loše, znate, da proučavamo načela vere javno, da čitamo, znači, ono što je temelj naše vere. Da proučavamo osnovno verovanje reformnog pokreta, da proučavamo, vidjet ćemo kasnije šta sve ulazi u to. Još nekoliko interesantnih, znači, zakona iz pera ovog čuvenog savremenika Hristovog, koji inače nije verovao u Hrista kao Mesiju, ali je bio judaista, bio je, znači, pravoverni pripadnik Mojsijeve vere. Interesantno kaže, za donošenje pravedne presude u slučajevima koji zaslužuju najteže kazne, znači to je recimo bila smrtna kazna, bila su potrebna 2 ili 3 svedoka. I to nije moglo da bude bilo ko, nego samo ljudi koji su imali čistu ili neokaljenu prošlost, koji nisu imali, kako to narod kaže, kajmaka, tako, na svojoj glavi. Zanimljivo je takođe da je bila vrlo stroga kazna za lažno svedočenje. Kazna za lažno svedočenje je identična kazni koja je namenjena optuženom licu protiv kojeg svedoči taj svedok ili o kojem svedok treba da svedoči. Ste razumeli ovo? Znači, ako ste prisustvovali nekom ubistvu i pozvani ste na sud da svedočite, ako se dokaže da ste pogrešno svedočili, vi isto možete poginuti kao i taj koji treba da pogine ili koji možda treba da bude oslobođen zbog neutemeljene optužbe. Znači, ovo su sve, kako da vam kažem, parafrazirani citati iz Starog Zaveta. Čitali ste u Mojsijevim knjigama, ovo sve tamo piše. Ali piše još neki dodaci koji su mene ovako na neki način postakli da razmišljam o značaju pozitivne tradicije. O značaju vere koja je u prošlosti data svetima i koja je nepromenljiva. Koja do duše može biti oplemenjena novim sadržajima. Ali to je vera koja je u prošlosti data svetima zauvek i koja je nepromenljiva. Zatim kaže, u slučaju nerazjašnjenog ubistva, šta se dešava? Treba da se pronađe krivac. Ako krivac ne može da se pronađe, sudije najbližeg grada treba da dovedu jednu junicu, da je prerežu tetije, drugim rečima da je ubiju, da je zakolju, i nad glavom žrtvovane junice treba da operu ruke u svečanu izjavu da nisu saučesnici u ubistvu i uz molitvu Bogu da se takav zločin više nikada ne ponovi. Zar vas to ne posjeća
na jedan događaj iz Biblije. Isto je neko prao ruke. Pilat je prao ruke, jer je to bio običaj kod starih Jevreja, zakon, pravilo, da se na taj način čovek simbolički opere od svoje krivice. I to su oni imali, znači, običaj da rade i da izjave da oni nisu upleteni u to ubistvo, da nisu podmićeni i da jednostavno nisu mogli da nađu pravog ubicu, ali neka Bog sačuva njih od znači takvih strašnih događaja u budućnosti. Što se tiče oblika uređenja, mi znamo da su oni imali najpre kakvo uređenje. Imali su, znači, prvosveštenika koji je bio duhovna vlast i imali su, koga još? Proroka koji je bio na neki način svetovna vlast. I kaže se u tom zborniku zakona kod ovoga autora Josifa Flavija da je teokratija najbolji način društvenog uređenja. Međutim, kaže, ako nisu zadovoljni i traže cara, kakav car mora da bude? Car mora biti Jevrej, mora biti pravičan, bogat u karakternim vrlinama, mora biti poslušan 10 Božjih zapovesti ili dekalogu, nema prava da donosi odluke koje su suprotne volje prvosveštenika ili sinedriona. Kralj ne sme imati puno žena i ne sme se dozvoliti da kralj ima preveliko bogatstvo i da živi raskošno i razuzdano. Znači, jako lepe želje i dobri zakoni, ali nažalost mi znamo da su Jevreji vrlo često to, kako da kažem, zloupotrebljavali, odnosno carevi. Šta su carevi radili? Oni bi se okružili ljudima koji su bili njihovi poslušnici i oni su onda surovo vladali. Sećate se cara koji je najduže vladao, bio najgori car, zvao Manasija. On je čak živu decu prinosio bogovima i nikomu ništa nije mogao. Ali Bog je ponekada reagovao i smenjivao careve. Prvi car je bio smenjen. Kako? Bog se umešao. I tako da vidimo da je to bila dobar zakon koji su nažalost oni znali da, kako da kažem, mimoiđu, da zaobiđu. E sad, ovo zapravo je bio povod mog današnjeg razmišljanja o sljedeće pravilo. Pomeranje granica, bilo sopstvenih, bilo tuđih, protivzakonito je. Znači, to nije bilo dozvoljeno. I kaže, to je bilo povod za rat. Mi znamo da apostol Pavle kaže da je naš rat kakav? Naš rat nije telesni, nego je duhovni rat. I ako neko pomera granice verovanja, šta smo dužni? Da idemo u rat. To nije prijatno, niko ne voli da ide u rat. Kako ono kaže, rado ide Srbinu vojnika, kad dvojica vuku, a 4 tuku, tako nekako. Ali vidimo da je ovde bilo to svetinja. Zašto? Zato što je Bog njima dao granice. Sećate se kad su osvojili Hanan, Bog je njima postavio granice i te granice niko nije smeo da pomiče, niko nije smeo da pomera. Znamo da i u našem narodu je dosta rasprostranjen taj običaj da se pomeraju međe. Šta rade? Zaoru, uzmu traktor i prošire recimo za onu jednu brazdu i povećaju manje. I šta oni ljudi rade? Svađaju se, idu na sud, čak se i ubijaju. I vidimo da je to oduvek bio problem, jer su ljudi bili, kako smo razumeli danas, kod Hana, sebični, odnosno pohotni. Zatim sljedeća interesantna pravila, koja također možete čitati u Mojsijim knjigama, kaže, sadnja voćki koje donose rod pre svoje 4. godine nije bila dozvoljena. Drugim rečima, nije bilo dozvoljeno kalemljenje voćaka. Danas se to masovno radi. I kalemljena voćka mnogo brže donese rod. Ali Bog je njima to rekao, nemojte da radite to. Rekao je, ne zasivaj njive dvojakim semenom i ne oblači dvojakih stvari. To je značilo, nemoj, znači, saditi jedno pored drugoga, ne znam ni ja, papriku i ne znam ni ja, paradajz, jer će to moći da se opraši, doći će do nekih mutacija i Bog je to zabranio. A interesantno je bilo da prvi rod voćaka i uopšte svega onoga što je posejano, kome je pripadalo? Bogu. Kaže, prvi rod voćnih sadnica u cjelini je pripadao Bogu. To je koristio se za ishranu u siročadi i za one praznike. Sad ćete, imali su državne praznike, da su dolazili da svi zajedno uživaju, znači u Jerusalimu, da se druže nekoliko dana, praznik Senica, i tom prilikom su jeli, znači, te plodove koji su prvi bili na tim voćkama ili u baštama koji su prvi rađali. To je dakle pripadalo Bogu
i siromašnima. Takođe, znači uporedna sadnja različitih biljnih kultura nije bila dozvoljena. Takođe su imali vrlo lepo pravilo da ne pabirče, odnosno da ne pokupe potpuno, znači, žetvu. Pri žetvi i berbi uvek treba ostaviti jedan deo roda za siromahe. Putnicima i prolaznicima je dozvoljeno da jedu rod na njive, ali nije dozvoljeno da nose, da drugim rečima ukradu tako taj rod. Isto tako, interesantna misao, kaže, gostoljubivost je zapoveđena, kaže Sveto pismo, ali kaže, gostoljubivost je svojevrsna zahvalnost Gospodu za njegovo blagodatno postupanje prema Izraelju u vreme velikih nevolja, kao što je recimo bilo izbavljenje iz egipatskog ropstva, kao što je bio prelazak preko Crvenog mora i prelazak preko Jordana. A u slučaju da neko nije bio gostoljubiv, znate kakva je bila kazna? U slučaju skraćivanja gostoljubivosti, negostoljubivi domaćin trebalo je da bude bičovan sa 39 udaraca po leđima. I kaže da to je bila najteža kazna za slobodnog čoveka. Bile su i težne kazne, recimo, smrtna kazna, kamenovanje, ali na to su bili osuđeni kriminalci ili robovi. Ali slobodan čovek bila najveće poniženja, a svakako je bilo vrlo neprijatno. I na taj način, eto, sad, da li je to baš bila Božja uredba ili su oni to sami izmislili, ne znam. Ali imali su, dakle, vrlo dobre, znači, zakone koji su regulisali društveni život, imovinu ljudi i sprečavali naglo veliko bogaćenje i velike socijalne razlike. Kaže, imali su koliko desetaka? 3 desetka. Prvi desetak pripadao kome? Sveštenstvu. Drugi levitima i treći sirotinji. Kaže, svake 3. godine Jevreji su prilagali 3. desetak za sirotinju. Onda, recimo, interesantno je bilo pravilo za brak. Bilo je zabranjeno da se sklapaju brakovi sa raspuštenicom ili sa robinjom. To je bilo zabranjeno. I interesantno je tako jedno vrlo lepo etičko pravilo. Kaže, dostojanstveno je upravljati svojim osjećanjima. Mi smo jutros proučavali o Ahanu. On jednostavno nije hteo da upravlja svojim emocijama. Jednostavno bio je, pa svi volimo lepo. Sad mi ne volimo lepe stvari, skupoceni namještaj, automobile, da svi volimo. Ali je pitanje da li je u svom proveđenju nama to dopustio i da li možemo da učinimo kao Ahan, koji jednostavno nije prekočio svoje emocije i koji je jako sagrešio. Ali oni su učeni da je to odlika ljudi koji imaju svest, koji imaju dostojanstvo. Jer životinja, znate, svinja, ona nema dostojanstva, njoj je važno da se najede. Da li će pri tome da se isprlja, nije važno. Ali ljudi ne treba da budu svinje, treba da budu dostojanstveni. I treba da, znači, se uzdrže od onoga što prlja dostojanstvo. A dostojanstvo ne prlja motika, ni ne znam ja, neko materijalno, kako da kažem, zemlja ili nešto. Šta prlja dostojanstvo čoveka? Sebičnost, oholost, pakost, mržnja, to nas prlja. I toga se treba čuvati i to treba kočiti, odnosno gušiti u sebi. Sljedeće interesantno pravilo vezano je za preljub. Vi znate da su muslimani, odnosno Muhamed je preuzeo veliki deo, znači verovanja, od Jevreja. Jevreji su imali jako dobro pravilo što se tiče preljube. Pravilo je bilo da se preljuba kažnjavala smrtnom kaznom. I muškarac i žena. Bez obzira ko je bio kriv, bila je smrtna kazna. Osim u slučaju da je žena bila silovana i nije bilo nikoga da joj pomogne, oboje su morali biti kažnjeni najstrožom kaznom. Isto tako, kaže, ko skrnavi nevenčanu devojku, obavezan je da je oženi. Ali ukoliko devojčin otac ne želi da prihvati tog mladića za zeta, onda ima obavezu da mu plati tamo neku cenu i to je, eto, bila neka vrsta zaštite, znači, ženskog dostojanstva. Što se tiče zaštite roditeljskog dostojanstva, znate da je 5. zapovest naređivala poštovanje roditeljima,
A ovdje još kaže da su roditelji u slučaju nepoštovanja roditeljskog autoriteta bili dužni da opomenu javno svoje dete, koje ih možda zanemaruje, koje možda ne vodi brigu o njima u njihovoj starosti. I ako oni to poslušaju, bilo je dobro. A ako ne, oni su bili dužni da kamenuju svojom rukom svoje dete. To je strašno, znate. Ja ne znam da li bi ja to mogao. Zamislite se, oni su imali vrlo rigorozne zakone. Kaže, bili su obavezni da, znači, kazne svoju decu. U slučaju da deca i posle ukora nastave sa nepoštovanjem roditelja, roditelji su bili dužni da zajedno sa narodom izvedu neposlušnu decu izvan okola i da ih kamenuju i da u toku dana ti nesretnici budu sahranjeni. Također, sećate se u Mojsijevim knjigama, tamo kaže ne uzimaj kamate na bližnjega svojega. Sećate se toga da piše u Mojsijevim knjigama. A Josif Flavije malo jasnije to iznosi i kaže zelenaška dobit je zabranjena. Šta znači zelenaška dobit, brat Dragane? Znači, koliko je to procenata? Recimo, dobit je normalno možda 2-3%, već, ali ako je 20-30%, tako, to je već nešto što prevazilazi. Mislim da Jevrijima je bilo zabranjeno da uzimaju bilo kakvu kamatu od svojih. Od Jevreja. Od Jevreja, da. U odnosu na druge mislim da jesu, ne znam, ali u odnosu na Jevrej nije smelo. Da. Zatim interesantne pravila što se tiče vraćanja dugova. Dugove treba vratiti u celosti. Ukoliko je dužnik bogat, zajmodavac ima pravo da zadrži kamatu sve dok mu se dug ne vrati. Ukoliko je dužnik siromašan, ovo mislim da je greška u prevodu, ne znam tačno. Kapora treba da mu se vrati pre zalaska sunca, posebno ako je predmet trgovine odeća, vodenični kamer ili neko sredstvo za proizvodnju hrane. I to ne može biti kao zaloga. Ne može biti dato kao predujam. Znači, vođena je briga o životima ljudi. Znači, nije bilo ekstremnih siromaha u njihovoj zemlji, jer je tako bila ona čuvena oprosna godina i tako dalje. Interesantno je bilo isto jedna misao na koju sam naišao i nije mi prvo bila jasna. I rečenica je bila, ko ukrade čoveka, bit će kamenovan. Kako razumete tu misao? Pa da, ja to nisam tako razumio. Ja sam mislio ako čoveku stavite mu ruku u džep i ukradete mu, ne znam ja, jedan zlatno. Znači nije reč o toj krađi, nego ukoliko ukradete nekoga da biste ga kasnije preprodali, je tako? Otmica ili, je tako? To je bilo kažnjivo smrću. Interesantno pravilo dalje, kaže izgubljeni novac, zlato, stoka ili druga roba morali su biti vraćeni vlasniku. Danas ponekada u novinama možete pročitati kako su posebno bili čestiti ljudi koji su, našli tamo, koliko novaca i vratili vlasniku i ljudi se prosto onako smeju tome. Međutim, kod starih Jevreja, molim? Da, prosto od tih ljudi prave nekakve posebne ljude. Međutim, kod njih je to bilo zakonom predviđeno da ako nađeš nešto što je izgubljeno, za to moraš da vratiš. To je bila etička, moralna obaveza. I kaže, ukoliko nalazač dobara ne može da pronađe vlasnika, onda može da zadrži. To je prosto se podrazumevalo. I interesantno je da su imali vrlo dobra pravila za životinje. Sećate se, čitali ste u Mojsijevim knjigama, ako nađete životinju koja je u nevolji, šta treba da ju uradite? Treba da ju pomognete. Obaveza je pomagati životinjama u nevolji. Greh je zlonamerno pokazati pogrešan put putniku. Ljudi to često iz zabave rade i kažu tamo idi, a ono nije tamo. I da se posle smeju. To je bio greh. Šta je još bilo greh? Ružiti ili smevati slepog čoveka ili gluvu osobu. Sećate se, deco Petre, sećaš se ko se smejao jednom čiki koji je bio ćelav? Taj čika se zvao... I šta je bilo? Došla je Vesna Medvedica I pojela ih, vidiš, to je bio drastičan primer prekršaja ovog zakona koji je zabranjivao da se rugamo bilo kome. A često nam se dešava, da se narugamo, da se našalimo i oni su imali vrlo stroga pravila. Interesantan pravilo, kaže, bili su kažnjivi fizički obračun. Ako se ljudi potuku, to je bilo kažnjivo za obe strane.
bez obzira ko je bio kriv, obojice su morali biti kažnjeni. Onda posebno je bila zaštićena žena. Ako biste ozlijedili trudnu ženu i ako bi zbog toga ona rodila mrtvo dete, to bi se, znači, bila je predviđena novčana kazna. A ukoliko bi povreda bila takva da bi trudnica umrla, onda je takav, znači, nasilnik bio kažnjavan smrću. Isto tako, bila je zabranjena spravljanje otrova, pomaganje, znači da se neko ubije. Isto tako je bilo sakaćenje druge osobe, bilo, sećate se onog pravila, oko za oko i zub za zub. Znači, ako nekome povredite čoveka ili odsečite mu ruku, trebalo je da i vama odseku ruku. Znači, imali su vrlo rigorozne i stroge zakone koji nama danas izgledaju previše strogi. Interesantno pravilo je što se tiče poljoprivrednih gazdinstava. Vi znate da, recimo, postoje konji koji hoće da ubiju, postoje volovi koji hoće da nabodu na rog, ili tako, na onoga koji radi sa njima, i oni su imali pravilo da takve životinje ubiju. Agresivne domaće životinje vlasnik je morao da ubije. I ako se desi da takva životinja ubije nekog drugu osobu, neko treće lice, onda je taj čovjek koji je bio vlasnik bio odgovoran. Onda je on morao biti ubijen. Također vrlo jedno neobično i vrlo strogo pravilo koje je nama danas izgleda prestrogo. Isto tako imali su stroga građevinska pravila, brate Jovane. Kaže, ako neko gradi bunar, pa zaboravi da ga pokrije, pa upadne unutra životinja ili čovjek, takav čovjek je krivično odgovarao. Tako je. Krovovi kuća također je trebalo obezbediti nekakvim ogradama, zidovima i tako dalje. Jer oni nisu imali ograde, nisu imali krovove kao mi imamo strme krovove. No? Oni su imali ravne krovove i gore, koliko god je bila velika kuća, oni su mogli da šetaju gore i da ne bi slučajno pali. Oni su morali da vode računa o maloj deci, pa ne samo malo, o svim ljudima. Svakome se, znate, može desiti da nastrada. Isto tako, vrlo imali su lepo pravilo što se tiče pozajmica. Da li volite da pozajmljujete stvari? Da li volite da pozajmljujete stvari? Pazite šta kaže njihovo pravilo, bar iz pera ovoga istoričara. Pozajmljena dobra treba čuvati kao svetinju. To je možda neki alat. Alat sam po sebi nije svetinja, ali ako ste ga pozajmili, onda treba da se odnosite prema tome kao da je to svetinja. A ako se desi da to oštetite ili izgubite, onda ste morali pred 7 svedoka da kažete da to niste namerno učinili i da vam je žao. I što se tiče znači, organizacije rada, zakidati siromaha bilo je veoma kako da kažem, smatralo se za veliki greh. Plaćanje nadnica je trebalo da bude uredno i posebno veliki greh je bilo zakidati siromaha. Još jedno vrlo interesantno pravilo koje me iznenadilo i ja sam se prosto onako, ne mogu da kažem se negativno reagovao, ali bio sam iznenađen koliko su imali stroga pravila prema osobama koji su imale nastranosti i posebne probleme. Danas se to naziva nekakvim stranim rečima. Međutim, kaže, evnusi koji su svojevoljno sebe kastrirali, zasluživali su osudu i prezir. Sa takvima čak pravoverni Jevreji nisu trebali ni da razgovaraju. Neobičan zakon, ali evo vidimo da su se trudili da poštuju dostojanstvo čoveka i onoga što je Bog dao čoveku da ima za blagoslov i produžetak vrste. Dakle, zabranjeno je bilo kastriranje i ljudi i životinja. Danas se to radi bez griže savesti, međutim, Bog to nije tako u početku planirao. Sad, znači, zašto smo sve to čitali? To su sve bila pravila starih Jevreja koji su oni trebali da čuvaju tokom stotina i hiljada godina. Mi danas nemamo takve zakone. Mi imamo moralni zakon i imamo onu istinu ili veru, kako smo malo pročitali u Judenoj poslanici, koja je jednom data. Ja bih zapravo želeo da govorim o tome kakav naš odnos treba da bude prema istini.
Kao što su svakih 7. godine trebali javno da čitaju te zakone, tako bi trebalo i mi da imamo jedan odnos pažnje i dostojanstva prema onome što je današnja istina ili sadašnja istina. Kakav je trebalo da bude odnos prema sadašnjoj istini? Prvo da vidimo šta je sadašnja istina. Čitam u knjizi Rani spisi, piše ovako Ellen White. Opasnost od zanemarivanja sadašnje istine vrlo je velika. Marginalne teme potiskuju sadašnju istinu i stvaraju konfuziju zajednice. To je moj komentar, a sada ide tekst Ellen White koja kaže ovako. Videla sam da postoji opasnost da vesnici, dakle današnji Božji narod, prelaze preko važnih tačaka sadašnje istine i bave se predmetima čiji cilj nije jedinstvo stada i posvećenje duša. Sotona tako koristi svaku mogućnost da na taj način naškodi delu. Dakle, ljudi u želji da, unaprede zajednicu, istinu, bave se nekim istinama koji ne pripadaju sadašnjoj istini. Ne pripadaju aktualnoj istini i oni onda rade ono što Sotona želi umjesto onoga što Bog želi. Ima nekoliko citata iz Duha proroštva o tome šta je sadašnja istina. Jedan od tih citata nalazi se u knjizi Rani spisi na 63. strani. Evo šta kaže Duh proroštva šta je sadašnja istina. To je učenje o svetinji, zatim učenje o 2300 dana i noći, učenje o obaveznosti držanja Božjih zakona i vera Isusova. I kaže, to treba najviše isticati. Upravo su predmeti kao što su svetinja, zatim 2300 dana i noći, Božje zapovesti i Isusova vera savršeno podvesti da se objasne raniji adventni pokret i da se pokaže naša sadašnja namera, da se utvrdi vera sumnjičevih ili skeptika i da se pruži sigurnost u slavnu budućnost. Više sam puta vidjela da su to glavni predmeti na kojima mi treba da se danas zadržavamo. Dakle, kao što smo razumeli, učenje o svetinji ili o Božjem sudu, učenje o 2300 dana i noći, najveće proročanstvo o tumačenju tako svetskih carstava u posljednje vremeno, učenje o obaveznosti Božjih zakona i vera Isusova. Dakle, to treba najviše isticati. Na nekim drugim mestima ona pominje i neke druge oblasti. Sjećate se, pominje brak, subotu, zdravstvenu reformu, ali nisam mogao da pronađem taj citat, ali evo, ovo je ono na čemu treba da se najviše zadržavamo i šta treba da negujemo, šta treba da čuvamo i ne treba da to menjamo. Jer, kaže tamo, ne pomiči stare međe, je li tako? Čitamo još nekoliko misli u vezi našeg odnosa prema veri koja je jedanput data svetim, odnosno ovim istinama koje smo ovdje imenovali. Kaže ovdje u ranim spisima da treba da imamo određeni stav po pitanju tih istina. Kaže, treba zauzeti određeni stav u pogledu sadašnje istine. Neki adventisti izbegavaju da to čine. Zbog toga Bog dozvoljava rešetanja u njihovoj sredini, da bi iskreni članovi pristupili Božoj zajednici, gde mogu zauzeti određeni stav. Sjećam se onog primjera jednog adventista mladog koji je trebalo da služi vojni rok u Americi i on nije znao šta da radi. Pita propovednika, on kaže, nije dobro, ako služiš vojni rok, ti ćeš prekršiti 6. zapovest. Pita drugog propovednika, on kaže, nema veze, kaže, idi ti osluži vojni rok, pa posle ti budi adventista. I nisu imali jednostavno adventisti jedan određeni stav po tom pitanju. I onda je otac toga mladića pisao sekretaru Jelne konferenciji i rekao, molim vas, hoću zvanično verovanje naše zajednice. I znate kakav je odgovor dobio? Sekretar je napisao da adventistička crkva ima 3 principa po pitanju služenja vojnog roka i učestvovanja u ratu. Prvi je princip da nije dobro, učestvovati u ratu jer Bog zabranjuje ubistvo, ali drugi princip kaže isto tako da moramo biti lojalni građanskim vlastima
i da moramo ih poslušati. Ako nas to ne zovu u vojsku, u rat, moramo ići. I treći princip, neka se svako snađe kako zna i ume. Dakle, to nije ono o čemu smo čitali ovde. Kaže, mi treba da zauzmemo određeni stav u pogledu sadašnje istine. Ako je greh ubiti, onda je greh ubiti, bez obzira na okolnosti. I bez obzira o čemu je reč. Nije reč samo o ubistvu, o bilo kom drugom pravilu ili segmentu iz te sadašnje istine. Vi znate da Biblija kaže, vaša reč da bude kakva? I kakva? Određena. Znači, ne nešto neodređeno, ne rečeno advokatskim jezikom, pravničkim jezikom, koji se može protumačiti na razne načine. Dakle, moramo biti određeni i jasni, makar to onda podrazumevalo i gubitke. Sećate se 3 mladića, sećate se apostola, tako, koji su i to tako bili u smrtnoj opasnosti. Oni su rekli, ljudima se, odnosno Bogu se treba više pokoravati nego ljudima. Isto tako čitamo u ranim spisima da mi treba da razmišljamo o tim dragocenim istinama koje su te stare međe. Na 88. strani kaže, naše misli treba da budu obuzete sadašnjom istinom. Tako da bi mogli da ih branimo biblijskim argumentima kada nađemo na one ljude koji drugačije veruju nego što mi verujemo. Sećate se na istom ovom mestu, Ellen White je sanjala, ona imala je viziju jednog voza. Da? Bio sam nedavno sad u Engleskoj i gledao sam kako imaju brze pruge i vozove koji idu i do 300 km na sat i zaista je uživanje putovati takvim vozom. I ona je videla kao da je čitav svet bio u tom vozu. Ali onda je ona pitala anđela da li su baš svi tamo. I onda je anđeo njoj usmerio pogled na jednu malu grupu ljudi koja je bila drugačija. Kakva je bila? Kaže, to je bila mala zajednica vernika koji su bili ujedinjeni istinom. Znači, ta sadašnja istina ili ta stara međa ih je činila drugačijima, tako da nisu bili u tom vozu koje srlja u propast. Kakva je ta sadašnja istina? O tome čitamo iz nekoliko citata duha proroštva. Dakle, kakva su obeležja sadašnje istine, kakva su obeležja nove svetlosti koja također treba da bude pridružena toj istini i kakve su osobine onih koji to propovedaju, koji to zagovaraju. Pazite dobro. Prva stvar, kaže apostol Pavle, ako vam neko dođe i propoveda vam neko drugo evanđelje, kakvo? Jako interesantno. I čak, kaže, može biti u obliku anđela svetlosti, ali ako je to drugačije od onoga što smo učili od otaca, onda nemojte prihvatiti. Dakle, prvo pravilo je da nova svetlost ne može biti u suprotnosti sa Božjom rečju. Pa kaže ovdje iz Odbranih poruka, prva knjiga Odbranih poruka, 161. strana. Nove pretpostavke suprotne Božje reči ne smiju se uvežavati. Bog ne daje nekom čoveku novu svetlost koja je suprotna postojećem verovanju zajednice kao celine. To je što se tiče, znači, prirode tog učenja. Znači, mi verujemo da ćemo i u budućnosti saznati, znači, novi mozaik, nove deliće iz te riznice istine, ali ti delići ne mogu biti u protivrečnosti sa dosadašnjom istinom. To je vrlo važno pravilo. A sada nešto o onima koji to propovedaju. Kaže, zagovornici nove svetlosti ne smiju se osjećati superiornima ili pametnijima od drugih u odnosu na svoju braću, već treba da budu skromni. Zatim, oni treba da neguju duh molitve, treba da budu iskreno obraćeni i treba da vredno rade u misionstvu. Ne samo da pričamo, nego da vredno radimo u misionstvu. To je ono što se, dakle, traži od Božjeg naroda što se tiče te dragocene svetlosti koja je kao jedna stara međa koja se ne sme pomerati, koja se ne sme menjati. Još jedan lep citat iz 3. svedočanstva, odnosno 5. svedočanstva, izvinite. Kaže, Bog je svakom pojedincu dao njegov posao. Neka svako od nas u molitvi čeka Božji odgovor. I on će nas naučiti kako da radimo. Ipak, niko nema pravo da u duhu nezavisnosti širi nove teorije.
radnici treba da budu u harmoniji sa istinom i sa svojom braćom. Što znači reč harmonija? Sklad, tako. Hrvati kažu skladba ili skladatelj, to je onaj koji komponuje kompozicije muzičke, a osnova te reči je sklad. Dakle, moramo biti u skladu jedni sa drugima. Ako smo u neskladu, onda to nije dobro. Međusobno savjetovanje i saradnja neophodni su svakom radniku. Još jedan citat iz Petog svjedočanstva. Veću svetlost možete očekivati samo ako postojeću svetlost prihvatite u praksi. Gospod očevitno deluje među nama, ali se Sotona također trudi da unese fanatizam. Neki su u opasnosti da se zadovolje samo površnim prihvatanjem svetlosti i Božje ljubavi. I onda su u opasnosti da postanu svetovni, sebični, samouzvišeni i onda upadaju u tamu. To je vrlo opasno ukoliko istinu shvatamo samo razumski. Potrebno je da živimo, odnosno da istina bude u našem srcu. O tome čitamo u Petom svjedočanstvu također. Ako se istina drži samo u spoljnom predvorju duše, srce onda ne može biti zagrejano žarom Božje ljubavi i dobrote i onda nema dela, znači hrišćanske ljubavi. Također u Petom svjedočanstvu čitamo da se Sotona posebno trudi da do nas ne dođu te dragocene zrake svetlosti. Interesantno također se piše o tome da mnogi odbacuju istinu. Da mnogi odbacuju svjedočanstva. I ono objašnjava šta to znači. To nisu samo oni koji se bune protiv istine, nego čak i oni koji zanemaruju. Znači, ako ne čitamo dovoljno to, onda ne možemo očekivati da će nas Gospod blagosloviti. Šta se može desiti? Ako zanemarimo proučavanje istine, koje smo sada ovdje pomenuli, ako ne izvršimo odlučnu promjenu u svom životu, to je upravo učinio Ahan. Znate, znao je on da to ne treba da uradi. Ali on nije trebao da prikoči. Ako mi ne pobedimo, znači, naše nastranosti, kaže, nama će ti ukori svjedočanstava ubrzo postati teški i dosadni, kao i sinovim Izraeljevim, i otpadit ćemo se od Boga kao i oni. I zato iz tog razloga ponovo naglašavam, znači, onaj stih od malo pre, pitajmo za stare staze, tražimo ono što je istina koja je jednom data vernima. I čuvajmo se da ne budemo borci protiv Boga tako što ćemo a priori odbaciti novu svetlost, ali tako što ćemo mehanički ili bez razmišljanja prihvatiti nešto što nije svetlost. Gospod neka nas sačuva da čuvamo svoju pozitivnu tradiciju. Znate, u našem narodu često se govori protiv tradicionalizma kao nečem što je negativno, što je loše. Ali ne mora značiti da je svaka tradicija loša. Znači, 10 Božjih zapovesti, to je pozitivna tradicija. I za to treba da se borimo. Neka nas Gospod blagoslovi da, kako vreme prolazi, budemo uvek na strani istine i pravde. Da budemo istraživači istine i kao što kaže apostol, da kušamo duhove. I onda će nas Gospod sačuvati da ne upadnemo ni u zamku legalizma i neverstva, a ni u zamku fanatizma. Gospodine, slava i hvala za ovo nekoliko savjeta i opomena. Amin.